رکورد. زدم رکوردو. درود به چنل دیرینگ، خوش اومدید. امروز اومدیم با اولین ویدیوی گیمینگ چنل دیرینگ. وای فکر کردم 10 شد فکر کردم 10 شد. قایق سواری داره، تیرکمون داره، دو میدانی داره، پرتاب وزنه داره، هر چی که بگین داره. المپیک 2012 لندن. برای خودم نوستالژیه ولی خب خیلی دوستش دارم و خواستم این بازی رو با هم دیگه بازی کنیم. یادتون نره چنل دیرینگ رو سابسکرایب و زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال کنید. میریم داخل بازی و یه دونه جدید باز کنیم و چون من خودم خیلی حرفه‌ای ام میذارم رو هارد. چه تیم ملی برداریم؟ ایتالیا برمیدارم. ایتالیا هم 2 تا لباس داره. So many nations represented here, all ready to compete in true Olympic spirit. 200 متر آقایان. This is the Olympic Stadium. Welcome. One of the most گرافیکش واقعا دوست داشتم. من همون زمانی که اومده بود هم واقعا گرافیکش رو دوست داشتم. فکرش بکن 11-12 سال پیش. نه این فقط با اسپیس بعد بوده. Jamaica and the USA have been favorites in the sprint events for years. حیف که گزارش بازی رو نمیتونم. Records, and I've got no reason to believe that today is going to be any different. Set. Oh dear. Well, that was way before the gun. False start. یا خدا. They need to get that heart rate down and compose themselves. No more false starts, please. The 200 meters qualifying is underway. چشم بسته داره بازی میکنه. چشم بسته داره بازی میکنه. رکورد. زدم رکوردو. 19 برگام. رکوردم 19 بود. حساب میشه نمیدونم یا نمیشه. رکورد زدم برگام. اصلا آبروداری کردم تو این بازی. This athlete knows he has all the technique and the ability to become the next Olympic champion. بالاخره خوشحالی کردم. Well, here we go then. A great ovation for all 8 athletes. Yes. But now silence. And they're away in the 200 چه meters شروع بدی. This athlete یا اول فصل من رکورد جهانی دستم و همچین شروعی کردم. یا خدا. وای. آی. باران میگم. استارت مزخرف. Shit. Even those in the plane above this stadium may notice what's going on here. The medal ceremony after a brilliant performance. خب وقت نداریم. به خاطر اینکه تنوع بشه یه دونه شیرجه بانوان میزنم با یک پرتاب وزنم فکر کنم نمیدونم. اوکی آقا بریم. بی انشالله که اوکی. اصلا معنا نداره من از اول بیام آسون شرکت کنم خاطر جذابیتش. نه 2 دهمه. 2 تا باید دی بزنیم بعد فلش پایین. فلش بد گرفتم. شت شانس دوم نداشت. خب الان من عقب موندم دیگه. همه رو امتیاز آخر میزنم. 2 تا ای باید بزنیم. شت چرا نمیتونم فرود بیام؟ Let's check on the replay. Well, she couldn't hold that together, and that will cost her with the judges. A number of options that the diver can take. Is it going to be the case of pushing herself?
or will it be a case of playing safe? Well, that'll leave her smiling, I think, as she leaves the pool. That was بالاخره تونستم بزنم. چقدر دادین امتیاز؟ خوشحالی کن. متشکرم، سپاسگزارم. Here's the replay. This is a really good dive. Really good dive. نوکرتم. That's the round over and پنجم شدم، هنوزم که نمیرم بالا. It's all about dive selection, isn't it? At this stage of the competition, things have gone all right so far, but now it's time surely to make a statement. Crowd responding to that. خوشحالی زیاد نمی‌کنه خوشحال. Well, the judges will have their say now. Well, fourth place after the latest round, and that certainly shows a decent performance. دیگه سوپرترینشن تو. This is the final attempt, and after the performance so far, they need to be ambitious here. دو تا بعدن. Well, that's a very good dive from the Italian athlete. ضبط. اولم کنین دیگه. اولم کنین بازی تموم شه دیگه. Well, here are the results then coming in now. Not what this athlete had in mind. چهارم تموم کردم. خوب فینال رفت. Hoping for a top 3 finish. However, that may be a stretch considering their recent form. When justice is back. بعد چیکار می‌کنیم؟ فکر کنم بعد پر کنیم بعد بندازیم. Well, that seemed a bit of a struggle. It was disjointed. این چه پرتابی بود. Well, this competitor is finding it difficult. They are better than that and needs to improve on this performance. Shit. This shot's flying high in the air. بارو بستم رفتم فینال. فکر نکنم دیگه کسی بتونه. Italy are in third. Italy, very good. چی کچ کردی؟ About the middle of the pack then that last row. Just about average. Third place for Italy so far, as the scoreboard confirms. رکورد. نه فکر کردم رفت رکورد. هنوز نفر اول اینجا رو شاد کرد. فکر کنم قبلا این رکوردها رو شکستم. من خیلی وقت اینو بازی نکردم. همه رکورداش دست خودمه. برای همین خیلی دوره. کاش بازی رو حذف می‌کردم دوباره نصب می‌کردم. باز خوبه یه دونه رکورد شکستم برای نمونه. باز عکس گرفت. باور کن رکوردش دست خودم. چرا باید باور کنم؟ هنوز هست؟ نوکرتم. Well, not the best throw the athlete from Italy will ever deliver. That was all right. That was okay. Well, there's no doubt that the athlete's delighted with that performance, but they're probably going to have to rein in the celebrations a little here. Well, let's take a final check board. Like the men's event has been dominated by two countries, the USA and China. USA و چاینا اسکات با ایتالیا قهرمان میشن. حالا نگاه کن. Good spring off the board. دو تا باید میزدی دیگه. I'm afraid that's all we can say that was good about that dive. Really not this diver's best effort. Pressure's on here. Well, that's good. That's very good.
You can't expect anything else, though. Let's see how they rated it. Italy need to improve here. They're in 7th position as we reach the midway point. Well, Italy can improve on that last dive. فرودم بد بود. فرودم بد بود. دوستان، فرود من بد بود. Here's the replay, and I think there will be a number of faults we could pick out with this. Well, so far things have gone in this competition. It's not been great, but it's certainly not been terrible. But executing خیلی a تمیز difficult dive بود. here من could make a خیلی difference. تمیز. Let's take a check on the replay. Well, how do the judges rate this performance? Well, things going well here so far. Still just about in touch with the leaders. After that round, it's 4th place. Well, this is ambitious. Well, that was a good performance, although not really impacting on the scoreboard, but it certainly shows exactly what this competitor is capable of. Well, let's have a look at the scores. Well, that was all right. I don't think there are going to be too many. One of the field events. This is the final, and then shot put. This is his first attempt. یو خب دقتمو زیاد کن. استون تو کادر. مدال طلا میخوایم سعید. Well, that's a good round, and there's no doubt now that this competitor can have the confidence that they can keep up with the leaders here. Well, the crowd definitely up for this event. Round 2. کجا زدی؟ Well, let's see what they measure this one at, but that's a decent throw. Looking at the scoreboard, and a 3rd position placing after that round is good news for this athlete. چرا ازم عکس نمیگیرن؟ Well, this is a terrific shot put event. A number of different contenders that could all take home a medal here. To be brutally honest, that won't be a good distance. Let's take a check on the positions then. Italy are in 3rd. جان مادرت مدال میخوام. بابا آخریش سومم آخریش چرا کج میشه 6th and final round then for this athlete. کج انداختم خستشون اینقدر برونز گرفتم This is a proud moment for this athlete as the crowd rises one for the national anthem. امیدوارم صدام خوب ضبط شده باشه. ناموسن دیگه اصلا ناراحت میشم. دیگه سعید آقا بازی براش جدی شده. ببین جهش باد رو هم باید درست بزنی. خیلی دوستش دارم. 17 ثانیه دیگه وقت دارم بذار جهش باد جهت باد عوض شه. 5 تا قفلم روی 9 3
close to a 10. That's a 9. Well, here's the replay. N2. عوض شو میخوام با جدیدش بزنم. عوض شو. 7 تا. That's 8. 8 تا. میخوام اینا رو شلیک کنم آقا من اصلا نمی‌صاب کنم. نه عوض شو خیلی بادش شدیده. یک تن نزدم من. وای سومم. این میخوام جبران کنم. جهت باید عوض کنم بچه. دوت چقدر تیراندازیم ضعیفه. آخ چون 0-0 بدون باد. اینو دیگه باید بزنم وسط دیگه. یعنی چی؟ خب چجوری باید بزنم وسط؟ اسکل من شاید باید میگردم بالاتر. اینطوری. این یکی تست کنیم. جهت باید عوض کن. 7 تا. بعد هی بره بالاتر. فهمیدم. قلقش دستم اومد دیگه. تمومه. باره بابا اسکوال چی بازی چرتیه. And now today the opportunity for one of these athletes to walk away with a gold medal and for them to get their name in the history books. Nine points. شروع خوبی بود. End one, arrow two. عوض شو. That's arrow's worth 9. وای. End one, arrow number 3. عوض شو بیبی. نمیزنم. 8 تا خیلی حاجی. این زمانم داره تمام میشه. Really good. 27 خیلی ضعیفه. Italy are in second place. Looking for a good fourth arrow in this competition. Yes! Come on, baby. 10. 10. ترجمه هم میکنم تازه. 10. دیگه تمومه. برو عوض شو. وای فکر کردم 10 شد. 10 شد. فکر کردم 10 شد. با اختلاف یکی دوم من میگیرمش. باور کن میگیرمش. They'll be delighted with the start. This is the third end and the second arrow. It's a golden arrow. Baby. Oh.
Baby calm down. Calm down. دی. نامردی بود. سوم شد. هنوز یه دونه. وای برگام. با من میگیرم. این 3 تا 10 میزنم. Right on target. This is the penultimate arrow in end number 4. عوض شو. Well, that's a good follow-up arrow. خیلی بد بود. خیلی بد بود. Needs to find the yellow with this final arrow. عوض شو اصلا حوصله‌تو ندارم. Come on baby. 2 تا 10 1 9. برو اول. مدال طلا. رفتم صدر جدول مدالا. هنوز کل بازی دیگه قایق توی موجهای خروشان بود. چی بود؟ دوچرخه سواری، پینگ پونگ، اهداف پردازی داره و تیر تفنگ بازی داره. احتمالاً پارت 2 رو خودم بگیرم بذارم. مرسی که تا انتهای ویدیو دیدین. خیلی چاکریم. خدافظ.